Pemirsa selami libur Natal warsa kali tali parlikur miwah warsa anyar kali tali selai. Basarnas Bali mengusaha nambakin kewentenan baya sani presiden metu ring widangan objek wisata bahari. Yening keselehin saking kanan Sabah pungkuran puniki. Wisata bahari ring kute miwah kute selatan Kabupaten Badung dados sani pinih kauratiang. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya, Ring Denpasar, keambil saking kantor berita antara nguningayang, yening wisata bahari sanipini kauratiang minekadi, kuentanan wisata bahari ring widangan kota miwah kota selatan, rumasuk wisata-wisata daerah kota. Selami Nataru, ngawit plekutus Desember kali tali 4 likur, kantos 5 Januari kali tali selai, Basarnas Bali, nyagayang 117 diri personel. Makudang-kudang personel kasiagayang ring widangan pantai ring kute miwah kota selatan sane taler kasokong oleh alusista. Ya diastun warsane mangkin balik ke Arpin antuk lanina dan ngangkan kahanan cuaca nenten pacang doh matiosan sareng kahanan ring warsa sadurung nyane. Sidakarya masti kayang para personel taler saya ring paserahinan satios Nataru. Sani mangkin Basarnas Bali nya kayang posko ring Karangasem buleleng miwah Jambrana. Ringgena tiosan kasiaka yang taler unit siaga miwah yening muatang wantuan pacang kawawahin antuk personel. Sidakarya mapinunas majang samian kramo mangdeng lapor ke nomor 115 yening prade wenten bencana utamanipun sani nibenin kramo ringgena wisata bahari. Bali pos nguningayang.